Куннун ысас вақайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева Чалышам. Хайырлы акшамлар. Чоқ бекленілген байрам Джеппар юрт койында ерлі сәкенлерінің evlerine газ кешірілді. Да 30 bin кубометр су бір суткада Қырым алимлері Ахмеджет су анбарыны чоқрақлардан тұлдырмаға тәклиф еттілер. Амбулатория құрылығы бала бақшаларының реставрациясы ве яны бала мейданлар Қырым көйлерінде инфраструктура мүкеммеллеші. Дүнияда коронавирус хасталығындан ашылама Русияда ресмелештірілді. Бұл уақытта Владимир Путин акимиет азалары еле кешірілген топлашуында хабар етті. Ашылама енді өз семерелігіні ве хавсызлығыны көстерді. Девлет елбашчысы хабар етті ки COVID-19 хасталығындан ашыламаны тибби хадимлер ве ожалар елдейті жеклер. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск. Вот что важно. Массовый выпуск этого препарата. С тем, чтобы все, кто хочет, это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых. Ашламаны эки мейданда чықарачақла Русия сақлық сақла везірлігінің Гамалея адына меркезі ве биофармацевтик шirketті. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. Yollar yoxsuzluğu ve grafikten artta қалу. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов ичтимай объектілерінің құручылығыны ve Ахмеджет паркларының реконструкциясыны тешкерді. Енді инспекциялар мұнтазам шекілде geçirilecek, iş ziyaretinin tafsilatlары bizim levhamızda білерсiniz. Вот они, окна все. Замерите их, привезите, поставьте. Я тут не очень строитель, я понимаю, что нужны леса, но можно привезти весь заказ. Құрыжылық мәлземелер ве донатма алмағанына шекеетлер. Қырымда жемат емегі ве тижарет колледжінің тамирыны сымары жетіжісі ишлерінің тезілгені мемнюндегіл. Меселенің девлет елбашчысы ось незаретіне ала. Подрядчиков, значит, приглашайте, то есть самим, значит, Кабанов пусть приглашает на завтра. Не понимаю. Да, всех подрядчиков, план организации работ, значит, старших по объектам, прорабов, на завтра всех совет министров вызывать. Невбеттеки объект 5-ші санлы 200-дерлік бала бақчасы. Оны елінің сонuna жет тапшырмаға планлаштыралар, ама işçiler yetişmemezлігі дойыла. Объектте алып келген ел біле yok. Вы же его не сдадите, вы же понимаете. Мы будем прилагать все усилия. Сейчас мы добавляем количество людей. Школьная соқағында еллар тамиратты тамам график бойынша алып барыламында енді ішлерінің esas қысмы бежірілді. Тек ел сызықларыны чызмақ қалды. Бұны августның 15-не же yapmaға сөз берелер. Помощь какая-то? Нет, все нормально, как бы с жителями, как бы общий язык прошел. Все нормально, чтобы ночью, да, чтобы не шуметь там. Не, а мы ночную работу уже не производим. Умумен Қырым елбашчысы онға яқын объектны зиярет етті. Бойлы тешкөревлер мұнтазам сүрете кечірілежігі сеслендірілді. У нас объезды будут сейчас на регулярной основе. С Юрием Михайловичем мы сейчас проезжаем первый раз что-то вместе город Симферополь, Симферопольский район, потом делимся соответственно, то есть он едет в одну сторону, я в другую, с тем, чтобы накрыть как можно больше количество территорий. То есть, соответственно, каждый четверг будет подведение итогов на совещании, которое проходит в прямом эфире по строительным работам. Мудет бұзулары ве артақ қауылар епсі қайт етілді. Бұл делелер асасында тыш қызметшілерге тенбиелев сеслендірілежек. Эки объектке есе қызмет тағиқатлы кечірілежек. Илмасы Блакимова, Диана Бекмамбетова, Миллет үшін. Ичкі районның Джеппар юрт койыне газ кечірілді. Ерлі сәкенлер үшін бұл бұйық байрамдар. Мавы яқарлық әнді 14 евде бар. Тантаналы Мешал яқылуында бізім ғуберіміз Илмасы Блакимова болынды. Любовь Рубцова борщ үшін қапыста доғрай. Айтаки енді аш пішірлігіне масраф етілген вақыт баяғы эксельді. Ечки койынде ескі соба еріне газ етіп келді. Раньше мы покупали много угля и дров для того, чтобы отапливать дом и быть в тепле. Сейчас мы этого не будем. У нас теперь есть газ, а моя печь, которую я топила, будет служить мне столом. Ибраимовлар қорантасы қызынмақ үшін комур ве одын азырлығыны енді кечміште қалды. Енді адет олған хаве тек жезведе пішірілі. Çoğtan belli bekledik gazını. Ana bu yıl енді қуанç geldi. Gazımız yanay. Енді kısmet olsa, yaxşı herkese de kısmet etsin gazlar koymaya evlerine.
10 километр uzunluqda gaz yolunu keçken sene çekip başladılar. Bu yönde Ahmedjit rayonun acı keç köyünden son ikinci mesken yer oldu. Mava yakarlıq Kırım Cumhuriyeti mesken noktalarının gazifikatsiyası adlı devlet programması boyunca keçirildi. Jepar yurt köyünde bicirilgen işlerge 38 milyon ruble masraf etildi. Endi Cumhuriyet yolbaşçısının avaliyası boyunca evge gaz çekmek ucuzca oldu. Yakarlıq ve energetika vezirligi bergen malumatga ko'ra işler 29 bin rubleni teşkil etilecek. Категория льготников определена отдельным постановлением. Значит, ветераны войны, труда, многодетные, афганцы. До 30 тысяч можно вернуть субсидий, оформив все документы. Если стройка обойдется внутри участка свыше 30, ну то за счет собственника идет. 30 тысяч возвращается без. Jepar yurtkoyu içki rayonda ortak kararla bir koydur. Mında 7 sokakta 170 mesken ev yerleşi. Endi 14 evde gaz yana gelecekte. Bu estafeta Akmechit rayonuna berilecek. Elmas Ablakimova, Arsen Fukala, Millet üçün. Su anbarının yedeklerini çokraqlar yardımının toldurmaq boyli tavsiyeni Vernadskiy adına Kırım Federal Üniversitetinin alimleri seslendirdiler. Resurslarının boyli kullanıvı şehirge bir sutkada koşma 30 bin kubometr su verecek. Sunun kıymetligi hakkında bizim levhamızda. Sügüt terekleri osken acayip yer. Böyle manzara açılgan yerde yerli sakinler ratlanmağa seveler. Kırım bu acayip tabiattan gayrı hem de kıymetli resurslardır. Paytaxtaki federal okul yurtının alimleri çokraqlarını Ahmedjit su anbarına yollamağa teklif etti. Böyle eti bir sutkada 30 bin kubometr su koşma olarak elde edilecek. Средний многолетний расход за последние 5 лет, что мы измеряли, примерно 26 литров в секунду. То есть достаточно крупный источник, чтобы питать город Симферополь. Ahmedjitте tuсы сув 14 menbası бар. Оларны сувнен teminlev системасына koşmak mümkün. Если эту воду каптировать, собрать в одну трубу, сделать хороший каптаж, и эту воду использовать потом на подачу в Симферопольское водохранилище, там все вопросы решатся. Bu ise Danilov çokrағы, Slavyanka adlı özенің başı. Böyle kıbı menba yarmadada 2000'ge yakın. Olarının bir kısmı Ayan, Karasubasar, Taygan, Çorguna suv anbarlarına suv beri. Şimdi yarımadada ırmaklardan suv anbarlarına suv verilmesinin teknik iktisadi temelini işlep çıkaruvnen uğraşalar. Bunun Cumhuriyetinin Ekologiya Vezirliginde ve Kırım Federal Üniversitetinde uğraşalar. Güzel Mambetova, Diana Bekmambetova, Alim Seydaliyev, Millet üçün. Ahmedjit'te 14 gektar yerini ambroziya otından temizlediler. Kırım paytaxtının hakimiyeti 2. ay davamında allergeninin yok ettiler. Bu işini bizim muhbirimiz gözetti. Koç orucunun davışı ve iş başlana birinciden orucular ambroziya otunu parklarda ve mesken evlerinin azbarlarında yok ettiler. Bu işte mütehassıslar maxsus telli oraqını kullanırlar. O'simlikni ata qiyin etib barılgan yerlerde ormağa imkan berem. Ama bu kiyik ot pek tez o'say ve darqala kimerde onun yüksekliği 2 metrga yetем. Bu vaqt orucular demir uçlarını kullanırlar. Нож используется, если очень большое загущение, либо большие площади. То есть используется для покоса грубой травы, таких как амброзия, лебеда и прочее. O'simlikni 2 basamakta yok ettiler. Başta o urla, sonra ise teritoriya maxsus irintinin işletilir. Bir kunde orucular gektardan 3'ten 1 payını temizleyler. Химик işlev vaqtında mütehassıslar qorçalagan urbalar ve respiratorlar kiyeler. İlaclangan teritoriyanın çevresini şeritnen saralar. Амброзия очень аллергенное растение, особенно сейчас в разгар лета. Поэтому мы очень стараемся работать быстро. İşler iyun ayında başlandı. Ahmedjit'te endi 45 gektardan ziyade yerde ambroziya yok etildi deb haber ettiler şehirnin mimretinde. Bugünkü kunde 39 gektar yer химик yerintenen ve 7 gektar karışık vastanen işlenildi. Работы выполняются в жилом секторе, также на открытой местности, это вдоль тротуаров, вдоль трасс. Kırım paytaxtının mimretinde haber ettiler ki ambroziya otunu ko'rgan vaqt şehir xo'jaligi departamentine ya da Ahmedjit'nin yekenen nevbetchilik dispetcher xizmetine murojaat etmek kerak. Najey Savur, Rusan Minayev, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün.
Алуштаға яқын Күчөк өзен көйінде Ибадет Хане фенерге баққан территорияның Сайыл ПКТЖ иншаатларының құруджилығы екінлене. Ишлер Қырым ве Ақяр инкишафы деп адландырылған федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. Құруджилықның сонки басамақлары аққында Ленуза Бурсиетова тариф еті. Ибадет Хане фенер etrafında yer yeşilmesi sebebinden Сайыл ПКТЖ inşaatlarını tiklемеге karar aldılar. Eşilүү 2016 sene yol tamir etilip başlandı. Munda 3 korçalav yolak olacak deniz yanında, orta kısımda ve deniz feneri yanında. Ведутся окончательные работы по укладке берегоукрепительной бермы. Завозится камень 4-6 тонн внизу около моря. Ну и, соответственно, уже половина объема завезена. Jap yerine demir-beton divarının pekittiler, o 12 metrlik svayalarda yerleştirildi. Munda hem de gabionlar yerleştirilüvü büteyata bu demir çilterlerde taşlar. Рабочих задействовано у нас 7 человек в общей сложности, не считая машинистов, операторов, экскаватора. Техники работают у нас 9 самосвалов, которые возят разную фракцию материала. Основную часть они везут это крупную фракцию свыше 1000. Есть машинки, которые работают на более мелкую фракцию. Сайыл ПКТЖ inşaatının uzunluğu 180 metrini teşkil eten. Bu basamakta 80 metr meydan kuruldu. Ekskavator taşlarını gerekli şekilde yerleştiriyor. Kuruculuk işlerine 178 milyon ruble ayrılgan edi. Onlardan 70% masraf etildi. Esas işler sentyabr ayında yekunlenecek. Bundan son damartanı rekultivasiya etmege ve PKTÜ inşaatını eksploatatsiyaga tapşırmak için vesikalarını hazırlamağa planlaştıralar. Ленуза Бурсиетова, Асан Ибрагимов, Millet için. 2020 senesi Galibet diktantı Rusiyada ve chet elde keçirilecek. Kırım Cumhuriyeti'nde episi istegenler iştirak edebilirler. Umumen yarımada 100'den ziyade meydan hazırlanacak. Важно, чтобы все мы знали свою историю, но важно, чтобы мы когда-то получали возможности проверить свои знания, потому что проверка — это не обязательно, что вот по итогу диктанта вы должны ответить на все вопросы. Напротив, не ответив на какие-то вопросы, уверяю, что каждый возьмет в руки какую-то книгу, каждый возьмет в руки даже, может быть, учебник и повторит какие-то интересные, важнейшие, краеугольные этапы Великой Отечественной войны. Акцияда ярым миллионға якын Русия сакины iştirak edecek. Kırım Cumhuriyeti'nde bu bir kaç bin insan. Galibet диктанты сентябрь 3 күніне planlaştırıldı. Диктант Победы пройдет на вершине горы Митридат в городе Герой Керчь, в Республике Крым, в столице Симферополе. Площадкой наиболее такой знаковой станет совхоз «Красный», где, скорее всего, в диктанте Победы примет участие глава региона и председатель парламента, и наиболее главные лидеры общественного мнения, ветераны Великой Отечественной войны в первую очередь. Поэтому ожидаем, что в Крыму диктант Победы вызовет вот такой хороший общественный резонанс. Сонки сутка давамында Крым хастаханелерінде 6 кіші коронавирустан тедавиленіп евге қайтарылды. Ковид-инфекциясы да 40 адамда таздықланды. Бұл вақытта Сергей Аксенов ичтимай ағларындаки сайфелерінде хабер етті. Umumen Крым Cumhuriyeti'nde 1557 адамда коронавирус хасталығы белгіленді. 1000'den ziyade tedavиленді. Cumhuriyet yolbaşçısı Krımlılarını cemaat toplанған ерлерде маска низамына riayet etmege ve 2 metрлік хавсызлық месафе қалдырмаға çağırdı. 6 elektromobilini Jeremiya meydanına yolladılar. Aluştada ГИБДД ve Gostexnadzor hazimleri beraberlikte reyt geçirdiler. Bu aydavcılarda boyli maşinalarını idare etmege hukuk берici vesikaları yok edi. Endi olar para cezasını tölemege mecburlar. Bu haqda Sabina Dineyeva. ГИБДД ve Gostexnadzor xadimleri nevbetteki sefer reyt geçirerler. Onların vazifesi kanunsuz çalışkan taşıyıcılarını tutmak. 15 dakika bile kezmezden birinci bozuvcu kolga düştü. Elektromobilini idare etmek için A2 kategoriyası olmalı. Bu aydavcının böyle vesikası yok. В настоящее время составляется протокол о том, что вы управляете транспортным средством первого без техосмотра, а также отсутствие документа на право управления. İnspektörler daha bir bozucunu tuttular. Onun da aydavcılık şahidetnamesi yok idi. Зачитываю вам права и обязанности. Статья 25.1.
Конституции Российской Федерации. Электромобиль айдавчысынын янында машинист-тракторист шадетнемесі. Эмдінахлет вастасыны айдамаға укух берген висехалары олмалы. Данный водитель отстранен от управления транспортом. Транспортное средство будет задержано на стоянку временного хранения. Канунсыз ташувлар өз канунлары бойынша чалыша. Эсас мақсат yolcularının хавсызлығы дегилде пара қазынмақтыр. В ходе надзора выявлено, что лица, которые эксплуатируют данное транспортное средство, не имеют документа на право управления. Кроме того, отсутствует при себе свидетельство о регистрации, а также техосмотр, естественно, того, что мы должны осуществлять деятельность по безопасной эксплуатации. Инспекторлар бир бузув бойынша протокол тизелер. Гостехнадзор идаресинде айтханларына көре, бузларының эн кызгын деври август айына келе. Рейд кетишатында инспекторлар 7 электромобилинен тешкердилер. Нетижеде оларның 6-сы жөреме мейданына yollanıldı. Машларның сейплерге кайтармак үчүн 30 000 рублегече пара жазасын төлемек керек olacak. Сабина Дениева, Виталий Голубев, Милет үчүн. Çok функциональ мерkezлерде сакинлерінің Госкомрегистр хызметлеріні әлде етмек аризалары сентябрь 7-сінден 20-сіне қабыл етілмейдек. Шында есе тек евелден yazылған гражданларға хызмет көстерілі. Бұл ал Госкомрегистр яны программа илетімінлевге кечмесіне бағылы. Гражданлардың қабылы октябрь айында башланacak. Әмді гражданлар мутихасысларынан чоқча вақыты субет кечірежеклер. Бұл чаре мечбүри тоқтав себебінден бақылacak. Амбулатория ве бала мейданларының құрылығы, бала бақчаларының реконструкциясы, Қырым көйлері файл шекілді инкешаф еті. Мұхбиріміз аналған көйде бұлынды ве тәфсилатларына біле. Себия Фазылова енді 30 елдан берлі хастаханеде емшіре олып чалыша. Эвел хасталарны қыздырылмаған ве кондиционер олмаған одада қабыл етеді. Яны модуль тебе мойсе бамбашха. Старые амбулатории, конечно, сравнить с новой, большая, конечно, разница. Тут все условия, и вода есть, и оборудование у нас новое. Көйдеки балабақчаны 5 жыл евелісі тамир еттілер. Бинаның таванını ве ок көрінішіні янылаттылар. Балабақчада уч группа бар. Бірінде ен чоқ 20 бала қатнай. Садик начинает работу с 8 часов и заканчивает в 5 часов. У нас также присутствуют и прогулки, и прием детей. Вот, и обед, и сон. Садик работает в полном режиме. Ашханеды яныдан пышыру донатылды. Яны меземаневи плиталар ве фурумлар ерлештірілді. Мы рады, что у нас есть такое замечательное оборудование, хорошее, все исправно, хорошо все работает, без перебоев. Как бы, честно, довольны очень. Бірқач айевелісі Краснознаменка көйінде спортив ве бала мейданларыны құрдылар. Ишлер көйлер абаданлаштырылығы программасы бойынша бежірілді. Бұна девлет бюджеттен 1 миллиондан зияде рублей айырылды. Вот общими усилиями мы пытаемся сделать наши села краше. Конечно, потихонечку вот уже в других селах площадки тоже будут приходить в негодность вот с каждым годом. Но мы готовы к этому, готовы участвовать дальше в программах. Бүгін Девлет Қырым көйлерінің инкишафына бұйық диққат айыра. Айванлар фермалары ғайырдан текленілеве құрыла. Модуль хастаханелер ерлештіріле. Яны кой хожалық техника сатын алына. Бұлар эпсы адамларны иш ерлерінен темин етмеге ве ишсізлерінің сайысыны эксілтмеге ярдым етежек. Айша Шулакова, Мухаммед Зикиряев, Арсен Фукала, Милет үчүн. Қырым татар хореографиясы ве вокал онлайн шекілде. Қырым нағмелері адлы фестивалінің гала-концерты евелден язылов бойынша кечті. Бойле адеттен тыш форматта кечірілген мирасимны бірінжелер сырасында бізім телевизион тақымыз көрді. Oyunlardan son algışlar işitilmeyi seyirciler yok ama bu artistlerge keder etmeyi ne olsa olsun yüzlerde tebessüm ve kalplerde muzika ile Nesel ansamblinin oyuncuları böyle şearnin çalışalar. Қырым нағмелері адлы фестивалінің бұйық санасына ансамбль енді бір қач жылдан берлі ойын тешей, амма тамам бұл гала-концерт әдеттен тыш олды. Қаранлық ве тек бір камера. Отырғачылар бош санадаки әрекетлеріні тек режиссерлар ве сес режиссерлары көзетелер. Амма бұна бақмадан іштіракчілер 100% күчлеріні тырышалар. Ансамблері беремин, боле ғарет атта экрандан туш дуйлан. Не olsa da biz artistler, biz sanaga çıkıp seyirciler var mı yok mu çalışmak gerek. Çünkü bu video
видео чыгачак, интернетте чыгачак, анда да сыйырчылар болacak, бакачак. Onun için залда olmasa da seyirciler çalışmak gerekmiz. Koronavirus pandemiyası artistlerinin medeni yaşayışına öz denişmelerini kırsetti. Bu sene alışıklı 4-5 nominatsiya yerine tek oyun ve yırlar, yani vokal ve xoreografiya nominatsiyaları oldu. Мы даем возможность заявить о себе, показать о себе. Для себя мы открываем новые имена. Bütün yarım adadan toplanğan onlarca kolektiv ve yüzlerce iştirakçı Kırım nəğmələri en yaxşılarını seçen festival Kırım Cumhuriyeti Milletler Ara Münasibetleri İşleri boyunca Devlet Komitetinin ve Halklar Dostluğu Evinin desteği ile geçti. Сегодня будут избраны победители гала-концерт по этому поводу. Я надеюсь, будет очень много красивых, значимых, состоявшихся номеров с участием новых молодых исполнителей. Seyircilerinin el çırpmaları yerine en yaxşı mükafat bu ictimaiyyatlarda bakuvlar olur. Tolu konsertini isteyen hepsi görebilecekler. Onu Halklar Dostluğu Evi'nin resmi saytında neşir edecekler. Naciye Isayeva, Hasan İbragimov, Millet üçün. Бүгінге bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.